There's really nothing here for most of us. Jao što ja volim kad se prijatno iznenadim, pa pravo da vam kažem, to mi je onako super da sednem u studio i da vam ispričam kako mi je bilo lepo. U ovoj emisiji pod jedan predstavljam film koji je prešišao Nobody Ilijana Šulara, koji je do ovog momenta, do ovog meseca, avgusta, bio za mene najbolji film 2021. godine. Film Pig sam pogledala upravo one večeri kad je Bob Odenkirk sa snimanja Better Call Saul odveden u bolnicu jer je imao problem sa srcem. Ne znam da li imao srčani udar ili nešto slično. Ja mislim da je to zbog toga što sam ja u momentu kada sam završila film Pig rekla: Bože, pa ovo je bolje od Nobody. Šalu na stranu, nadam se da je Bob Odenkirk dobro i kada se ova emisija emituje, da se vratimo na film koji je trenutno na mestu apsolutno broj 1 na listi najboljih filmova 2021. Reditelj Michael Sarnoski je kriv što je Pig na prvom mestu i ja mogu da kažem da je ovo film posle koga sam se ja, znači kada je krenula da se emituje Od Ivana Špica, a možda čak i malo pre, rasplakala i boga mi nisam mogla da se smirim narednih 15 minuta, onako samo sam rolala rolne toalet papira i brisala sam suze. Ovo se meni baš retko dešava, jer kao što znate gledam puno filmskih i televizijskih sadržaja, mogu bi se reći da je profesionalna deformacija to što ostaje malo hladnije glave kada pogledam filmove ili serije, ali to što je Pig u meni isto burne emocije je i znak da je ovaj film upravo ono što se i očekuje od filma kada film prevaziđe ekran, postaje na neki način i pozorište i vi doživite jednu vrstu katarse. Ni plakat, ni trailer, ni moje prepričavanje, niti bilo šta što pročitate, a da nisu čisti spojleri, ne može da vas pripremi na ono što vas čeka u samo sat i po ovog vrlo sublimisanog filmskog doživljaja. Ovo je film bez greške, o robu koji živi na margini, u šumi i traži tartufe koji su uvek na ceni. U tome mu naravno pomaže njegovo prase, jer svinje traže tartufe, a njegov poslovni partner je Amir, koji tartufe prodaje u obližnjem Portlandu. Jedne noći prase je kidnapovano. Amir će pomoći robu da ode u Portland i da pokuša da pronađe svoje tartuf prase i na ovom mestu moram da prekinem jer bih vam dalje pokvarila ugođaj. Nicolas Cage nas još jednom podsjeća zašto je tolika glumčina kad mu se dopada scenarij i kad hoće da dokaže i vrati nas u vreme kada je dobio Oscara i vladao apsolutno svetskom kinematografijom, dok mladi Alex Wolff ima sve predispozicije da postane velika dramska zvezda. Kao tandem su odlični. Pig je pomalo bizarno anti-Nobody film. Ovo je film koji može, kada vam se kaže premisa, da vas podsjeti na neki vigilante film kao John Wick ili nešto slično, ali nije ni nalik tome. Ovo je rasna drama koja delimično liči na neke filmove iz 70-ih, ostavlja stvari nedorečene, ali jasne. Ako volite grčke tragedije, ovo je film za vas. Ako volite kuvanje i Burdena pokojnog, ovo je film za vas. Preporuka kao vrata. We don't get a lot of things to really care about. Brzo stižem i brzo ću preći preko novog filma Stevena Soderberga. To je još jedna lepa preporuka za vas. Ako ste u prilici da gledate, ovo je produkcija HBO Max. Film je No Sudden Move koji sam pominjala već na svom Instagram nalogu, mislim najavljivala u emisiji Agit Pop. Ovo je drugi Soderbergov film za HBO Max. Prvi je bio Let Them All Talk sa Meryl Streep. Kada one krstare, Moj vikend sa Meryl Streep, to je bila emisija koju ste mogli da gledate tokom zime i ako niste gledali, predlažem vam da je pogledate. Meni je Let Them All Talk također bio vrlo interesantan film. Soderberg je sad u nekoj, rekla bih, dobroj, možda malo i kamernoj fazi.
Ovo je klasika bez mnogo iznenađenja što nas ne ometa da uživamo u svakom momentu. Kad stari detrojtski švindleri preuzmu mali posao za koji se ispostavi da je zapravo malo veći nego što se nadali, a onda stvari krenu kako ne treba. Soderbergh ovde daje omaž žanrovskim filmovima iz raznih epoha i u tom smislu je potpuno siguran, a neke scene pa i scenariju prilično podsjećaju na coolness koji imaju braća Coen kada se late ovakvog materijala. Što se tiče glumaca, odlični su svi. I Benicio, i Jon Hamm, i Ray Liotta, i Kieran Culkin, i Brendan Fraser, ali pre svega moj omiljeni Don Cheadle, koga američke kolege kritičari već unapred i ovog momenta nominuju za Oscara za glavnu mušku ulogu. Ja ga obožavam i u seriji Black Monday, koju evo i ovim putem preporučujem i opet preporučujem i stalno preporučujem Black Monday, gledajte, to vam je na HBO. Don Cheadle je vrh. No Southern Movie je film koji nećete pamtiti danima, nedeljama i razmišljati o njemu kao pig, ali će vam se dopasti i osjećat ćete se dobro, znači nema plaki, nego samo smajli. Vidimo se naredne nedelje.